Yoki ngai na ko ni neu men kuna mane te songora bo sirang kanya ni karakoida narata inkai te bi me suwa te minisi mi india wa te bi me wowa men naru na program mara ko punta tane ye ni ka khato bon te wa te bi me wowa ko re re tang kan ngoram me am program mara de me meten nano ngayar nda ye yong kan te songora kanaru na pa ye me meten nano me ko tangira ni kan ngora ya kenna ina no te tawono we awa yong kan nam tai Kwarita kina pena kona unampantare pone isuwa wowa akia wowa towana akia tenu akia kia komenti on the live kia kuda pena ngongora ameni memeta kumenam tabo ane ko ngongora meyai
Ai kia kora ki, erine ia pean mete yo anta kai bangaki. Me rawa ko te meto ngongora re ki nam beiri no te tawana wa yo. Kwasta ni karawa ni ngongo ya pai bukin nam tai. Ibukin nam tai erine ia pean mete yo anta kai bangaki. Draw poni bukim ai bukiu. Ai kia kora ki kanga pon kuri na kirere ki ana ni me ora ki. Eto ko na mete ibukin nam tai ya ko nang tatangira ni me wa yo. Me raw ana tangira sora ibukira nang ni popura kei. Awa kia na be kapota wana. Ntia na be yo. O men kuna mande te songora meri ya kain de heko safop. Ya wo sirang kamne ni karo koira narata inkai. Wapi me wo te minisi min tiawa. Te pi me wo. Come
Te kinaran Yesu amen kuna mane te songora meri ya kain de heko safo ya wasiran kanne ni karkoira narata inkai wa pimer wa de minis imin tia wa de pimer wa uringa ya mawan me meten nano stimeton wa kina nona ina nanti tawana wei ya kwa ki mamani ngana to kiro ain kanne tia wa to wana me yon kanne te me meten nano are tangira kina kona ibu kinte tawana wa yo o de me meten nano ya ro ko meron tia si ya piro kia tau o tak de kan de me meten nano yo kuna meuri yo radio ta yo ka me kuna kana kwa mo me meten nano te kuna re dikira ke me Yesu pakau kan nano rani ka pene mera kan taninga pasti nama nanga me ngaya rina no nana roi me na kakawa ken na koira tata be me ni ira nako korapa o te kiroi ho na meuri kon koite sa me meten nano te asia biro ke atau me nam tapa no ko ngora me yai kona meuri ayon kan me meten nano ara ko pontangira ni kan ngora ya kinna ina non te tawano wayo terikira ke me Yesu me ri ate ni kiripes a keriri nana riri keriri yon teriri abisi keke
ko bande me dona ben ngongora ire ki nam radio inanu de tawano way te taingai wo bi me wa de minis na kon tia wa to wana e bondang ni basis te pete ta yo ke ngayare te me meten nano e te me dona ben ngaki ayare kanaro na pa ye me meten nano me ko taingai ni kan ngora ya kin me nam ta pan ko ngora me ye o yon kan nam tai kwa siore na pe unam pantare po ne isu wo wa kya wo to wana ai ke ten ngaki ki komenti on the live ngi ko te meto ni ka kaitarai on ngongora menam ta pone ko ngongora me ye ngayari ayona bangan de me meden nano o ta ko te kan de me meden nano ayo ta yo ka me kuna katanga me meden nano te kuna re tari roi ni kwa me ri ha inde pone is me bondiki te wi sa ta menam ta pone ko ngongora me ye o yara bana katanga me meden nano ayo ore poni me meden nano ngayari mende ta pone ko ngongora me ye ayon kan ne a me meden nano.
Ho men kuna mane te songora wo sirang kanda ni karo koira narata ingai. Ai si te wimer wai wari ki te minis ai mga po tiava towana. Me yona pang kanda te meme den nano. O te meme den nano ayo yaro ko meirun te iseta ti kei doromon. A tako te kanda meme den nano ayo. Kona meuri Hope Radio ta yoga me yei meme den nano te kunare tako te kana. E paka na no nana tangira Yesu meirun do ware na boy. O naka meuri ko mo ang kue te iseta menam taba na kongora me yei. Kona meuri men banan Hope Radio FM 89. Ite imetua ni kahaya meme den nanom di bako ni kunan nepo. Me no nam studio korobu tarao me taranya kanga yita kanga. Paya kire ke nano ni beun de tayeyo. Me kwa kire rome. Paya rini ang kande te kunare Yesu au kapen ne pen yerona. Pangayare na tangina koim menam tapo ane kongo ngora me yei. Yesu kundaw kapin epenerona. Ibirimanga te bete da yayo. Te bimene me wari ki te minis manga ya mga po tsiawa towana. Me ayo na pangkande te meme te nanu are mga spakos. Are tangira kina kona ipukin te tawana wayo. O te meme te nanu e yero komende tapa ya Australia. Aya kia kora ya vai metangi ya kona andeita Australia akorobu ina nunte tawana wayo. O ya tako te akante meme te nanu wayo. Kona meuri Hope Radio ina nunte tawana way. Ta yoka mea kona katanga mo te kunare show me the way. Meru ya no so to wara torete. Pa panahon ni kakatikiroi na ko ya kai na wow sa ikatuakay o tianga po na kung spangaya inanundangay na yo. Kora pa o tikiroi may kane. Pine ti kai su menamdap nongongora me yo asteria may kane. Kona meuri mo inanunte tawano wayo. Kona meuri. Ayong kane memeten nanom.
Aro ko buntangira pena tang ngari kina pai karabe peni panam ni kakatigiro ina ko ya kain na mouse inanon spangaya inanon titawan oyo me yo no stadium me kaneke o songora nakon ammemetin nano. Tebi me wari kite minis mangkaya mga po tiawa to wana. Stimeton wakina ko nonon tiawa ni memeten nano. Menari mo ang kanin ni kakaurin ko arit amawa ni memeten nano. Ena to kiro ang kanin tiawa to wana. Me yun na bang kanin te memeten nano arit tangira kinakona. Ibukin te tawano wayo. O ito ko te kan te memeten nano. Te memeten nano wayo. Kuna me ori te sakano ko bana. Tayo ka mes na pupusite kuna arit ikira ki me Yesu. Meru ya kain te poneis me bondiki. Paipon na rakatikiroy na kuya tani makuri ay kakauri te kiawa away tametwa korara pate sakano ko pana pero te kiawa me namta pa nongongora me yon PC me ganne ako na meuri mo inanon te tawano wayo wana meuri kanaro na pa yai ro me de metu ani kakaninga ninga yon me meta ko me irarikim ya ka meuri anabe ayong kante de me meten nano ro kotangira na kona Arere kina pa ikarabe peni banam ni kakatikiroy na koya tani karawas pangaya ay kakauri tikiawa away tametua inanon kapupin tawano wayo mayon koropu mekay o sangura ki nakon amemetin nano.
sing he paid the price in just a little while. I've heard them sing beyond the clouds and give the world a smile. I've heard them sing there is a fount that washes white as snow. But amazing grace, how sweet the sound, is the sweetest song I know. Amazing grace, how sweet the sound, oh how sweet is the sound, the sweetest song, the sweetest song in this life could be found. I've heard about the saints touched or washed as white with blood and snow. But amazing grace, how sweet the sound, is the sweetest song I know. Down in Texas, some years ago, there was a poor preacher that I came to know. He'd been doing God's work for most of his life, but what he was known for most was his wife. She was as pretty as she was wild. She gave him no comfort, she bore him no child. She set him no table, she baked him no bread. And once when I asked him about it, he said, love is a cross you bear, a thorny crown you wear. I ain't no saint, I never was, but brother, she knows not what she does. Love is a cross you bear. Soon I moved on, and soon I lost track. But one night in Denver, it all came back. In a beautiful church with a melodious choir, there he was preaching his brimstone and fire. And then this angel that I'd seen before came out and joined him in his holy war. She looked at her husband, and as the bell rings, she lifted her angelic voice up and sang, love is a cross you bear, a thorny crown you wear. Once I was lost, but now I'm found. Once I was weak and let love down. Love is a cross you bear. As I left that church, amazed as can be, a great revelation came unto me. Of all of the good things this life is made of, the best is the sweat from the labor of love. Love is a cross
Love is a cross you bear. Love is a cross you bear. A thorny crown you wear. Sinner, repent and make amends. Love has been dying for your sins. Love is a cross you bear. Hawara taingai to wana de minisimin tiawa to wana. Megina pangkane de memedennan ore mga spakosa tangira kina panakona ibukinte tawano wayo. Odak de kan de memedennan wayo. Kuna meuri tayo ka te bubusi memedennan o de kunare tarepon. Anna meuri kon gote sa memedennan e tarieta te to amenam tabo ane kongongora meyai. Kuna meuri ayon kan de memedennan aro ka puntangira ni kan ngora yakin inano ni ka puente tawano wayo. Tarepon meuri ya de indiriri. Ki meiri ada in kiribesa keriri indiriri ya futen yon bisi ikeke.
warangia ko de medo ngongora ire ki namrerio inanun de tawano we sibene ni kunan de me yesu yon de tare bon ayaki apona yo o men kuna mande de songra ya wasirang kan ni kar koira narata inkai ono wa de minisi min dia wa to wana o wara ayo de de songra re samanga ro kona be to kina kanwan ken to kina kanwan namawan meme de nanu inanun de tawano we ayari ya ponta be kama banaun karapa ko ibu kin namta yo meme de nanu mare sasan ne po ye swara inanun de tawano wayo onkuene to ya kiri kam tani kana ko kuna mare meme te inanom kwa kira rome samanga pun ka ispo gen tiawan mewa me kunam are e meme te inanom